Turistička organizacija Zlatibora i ove godine učestvovala na najznačajnijoj turističkoj manifestaciji jugoistočne Evrope, 40. sajmu turizma u Beogradu. Sveukupna turistička ponuda Zlatibora je na jedinstvenom štandu, odnosno na štandu zapadne Srbije gdje se predstavljaju i ostalih 10 opština našeg kraja. Ovdje su zastupljeni svi najveći hoteli na Zlatiboru, kao i ponuda privatnih vila, apartmana i lokaliteta i atrakcija koje se nalaze na samom Zlatiboru i okruženju. Mi iz godine u godinu beležimo sve veću popunjenost kapaciteta i veću posjećenost gostiju, kako iz zemlje, tako i inostranstva. Siguran sam da će taj trend da se nastavi i u budućnosti, a svakako sajam turizma u Beogradu je jedno mesto gdje se može ta ponuda zaista na pravi način predstaviti, obzirom na veliki broj posetilaca i veliki broj agencija koje su ovdje prisutne. Tako da ćemo sasvim sigurno i ove godine postići zapažene rezultate na sajmu. Kažem, predstavljamo sveukupnu ponudu, ne samo smještajnih kapaciteta, već i drugih sadržaja koje imamo na Zlatiboru. Tu pre svega mislim na Dino park, na Avantura park i na lokalitete u okruženju, a to su Stopića pećina, muzej Staro selo Sirogojno, vodopad u Gostilju i ostali lokaliteti koji se nalaze u neposrednoj blizini, to je Šarganska osmica, kanjon Uvica, rezervat Beloglavog supa, reka Drina, planina Tara, znači sve su to lokaliteti koje gosti Zlatibora posećuju i zato je boravak gosta na Zlatiboru ispunjen zaista različitim sadržajima. Vi kao opština ulažete mnogo u infrastrukturu kako bi Zlatibor zadržao tu poziciju turističke destinacije i dolaska velikog broja gostiju, ne samo iz zemlje, već i iz inostranstva. Pa tako je, mi svake godine ulažemo značajna sredstva u izgradnju ulica i puteva, pešačkih i biciklističkih staza, u uređenje parkovskih površina, izgradnju sportskih terena i igrališta za decu. Pored toga, mi smo zaista raznim olakšicama i subvencijama stvorili jedan pozitivan ambijent za privlačenje investitora i Zlatibor je u ovom momentu jedno od najvećih gradilišta u Srbiji. U ovom momentu se gradi 5 novih hotela koji će biti kategorisani sa 5 zvezdica. Prethodnih godina je otvoreno nekoliko također novih hotela, znači i kapaciteti se proširuju iz godine u godinu, a naravno sve to prate značajne ulaganje u infrastrukturu. Najveći projekat Zlatibora, buduća Gold gondola, je imala interesantan prikaz, što je poslužilo za odličnu promociju ove atraktivnosti koja će okupiti veliki broj turista u budućnosti. Ja mogu da pričam puno, ali mislim da je mnogo bolje kada se vidim, tako da ovdje možete da vidite i možete da probate kakva je to vožnja trasom gondole iz kabine, da pogledate kakav se pogled pruža i kakav će se pogled pružati iz te kabine gondole od centra Zlatibora do vrha Tornika na trasi dugoj 9 km u jednoj od naših 55 kabina sa 10 mesta. Mi smo počeli sa gradnjom ove naše velike investicije, decenijskog projekta za Zlatibor i uradili smo posljednju stanicu na vrhu Tornika na 1496 metara gdje će biti izlazna stanica gondole. Uskoro očekujemo početak radova na početnoj stanici, znači u centru Zlatibora. To su radovi na stanici koja će biti ulazna na samom startu. Ove gondole koja će biti duga 9 km, imate 36 stubova i ova najduža gondola na svijetu, kako su nam rekli proizvođači opreme iz firme Pomagalski, svakako će privući brojne turiste iz inostranstva na Zlatibor i naš cilj je da upravo sa ovom gondolom u narednih 7 do 10 godina dostignemo cilj od 1 milion posetilaca godišnje i 10 miliona noćenja. Smatramo da Zlatibor to zaslužuje, da uz aerodrom ili autoput da mogu oni brže da dođu do nas. Sigurno da će to učiniti da Zlatibor odskoči na evropskoj i na svetskoj turističkoj mapi. Pozivam sve posetioce sajma da dođu na štand turističke organizacije Zlatibor, gdje se predstavlja i Gold gondola i prođu ovom našom trasom gondole uz ove naše virtualne naočare, da igraju našu nagradnu igru ovdje, da osvoje neke zanimljive nagrade poput boravka na Zlatiboru, paketa spa usluga ili nekog, da kažem, ugostiteljskog paketa na Zlatiboru. Sasvim sam sigurna da svi oni koji dođu na Zlatibor, pored ovih postojećih stvari, mogu da uživaju u nekim novim atraktivnostima koje očekujemo u 2018. 25 minuta će trajati vožnja od centra Zlatibora pa do krajnje tačke i za tih 25 minuta ljudi mogu vidjeti sve one prednosti Zlatibora koje nisu mogli da osete sa tla. Tako je, to je zaista novina. Mi ćemo, dakle, od početka do međustanice, koja će biti pored Ribničkog jezera, na nekoj polovini trase, imati mogućnost da vidimo neke malo manje, da kažem, malo više urbane delove Zlatibora, a kasnije preleti preko
od međustanice do vrha Tornika, to je nešto malo strmije, malo šumovitije, tako da to su neke različiti su predeli. Htjela bih da istaknem tu međustanicu, odnosno deo oko Ribničkog jezera koje će biti stavljeno u turističke svrhe. U nekom prostoru 200-300 hektara bit će urađen Zlatni grad ili Novi Zlatibor kao jedan potpuno novi vid turizma i sigurna sam da će i na tom delu naši posjetioci i turisti uživati i da će to biti jedna novina koja će ih privući na Zlatibor. Bilo da je zima, proleće, leto ili jesen, u svako godišnje doba ste uvek dobrodošli na Zlatibor.